efiada 8 a.m. to 10 a.m. na wobenya abrabo mu nyansa yebema wo de wanamo asisiye se bibimpo na ekoso wo abrabo mu a wonnim ne esesa wo ya eyatie na yentufo e wo Sompa Rhapsody so na wo de wanamo asisiye. In a world filled with pressure, emotional burdens, broken relationships and silent struggle, Sompa Rhapsody emerges as a timely and transformative radio counseling program designed to bring healing, clarity and hope to individuals and families. Ente ya mwanka samudio yepesa abrabo ne yemrema yepesa wodi nimdie ebobra yepesa esiwi ente shanonso ejoda ekosi efiada 8 a.m. to 10 a.m. anopa bia netie Sompa Rhapsody na wabrabo ebesesa. Sompa Rhapsody yedie ni daso abro. Sompa Rhapsody, the Sompa Rhapsody wo radio counselors chen so mo bebro. Free me mama ye masankwa fire yeah. Akwada hu da chama na ni age na so me pani dia fem mese ye ni emre nkaso na so ahwe ya amanye nti makika me mre so asie sini akama ya samo Akwada hu da chiana na ni age opani twa na ni ana ni raho mara hu sempa na minke mintam kese na mi bosui memrati bremu metia futu ela mina minyo mranti ani mabawa mutie me akama yesa muda Kama yesa mupei suku yima ufodi mikobi na sukoda boni semti manyire mi wensu ade oyi medi kwan so mayedi kan bedi achire mafo nyina ye jami timamu fama disuen ni agro mamu fama disuen ni agro kra aka emrebeti na sanejia aka sanfu swami Fana mi wabio disike nyina womenum medima wodi nyina somemba jama kwansa mufwa na mesamem enebode abanji mituoi ma free me mama ye masankwa ko fire yeah my SM pain see suna minum sorry pa bring some money try me photo and some mama through few let me so de mwana mesa popo ahwadinu ni hobiem nasafena usya sanwa kametu fuse jainu ni ya aka emrebeti myasanaja bandomi uba aka misaya kwada bema aka sanfu swami bandomi uba Treno na miso na sukrobia ni agenti manyanja padia bia ofio na menyi adumi mani fieso abro chete na funumio na sumiti me komi chibiem mama beka obi my so hey Tama kama mre azani na la sulalai ya and crop for fear Martin and two minya baby from it
to we gon we man chat say abe untie ma futu se we aka everybody na sanachia aka everybody na sanachia rasani mamba wa untie me untie ma futu se we every year kaso aka ma famu nyansapa aka ma famu wanjipa mama nyama kesho ame na do nyame nyame se wa so bi wa bi nyo biara baba wo je wa te so bi Ghana de shima my nano pay me mamunyina chiba Sompa 106.5 FM Accra. Dwumadi e fe ne Sompa Rhapsody e braso. Say yesua de e wo ya brabom ne de bobra. Etie na yenya tena se no pay dia na e ya brabom adesua ne brabom nyansa. Se de be ya adwuma oje e ka no. Wonso betimi aboa na odi wanamo asisiye. Enti me mu akwa baba Sompa 106.5 FM Accra. Ye Facebook page ne ye Sompa 106.5 FM Accra and a YouTube nso ye Sompa FM Live. Enti Sompa Rhapsody. Wonu aba Akosua Aboagye Akosua nhyira. Me ne Reverend Professor Joseph Osafuadu. Ene yetena se efi adwoada ebesi efiada. Eno a prof etena se oka bibi fa anga ho. Ekwa abefa so wobufuo no a ese wade pa bi. Wobufuo ama waware abowo. Wobufuo ama sabre ba bia wadu na ye den. Wobufuo ama adwuma bi abo. Wobufuo bi ama wo ba bi mpewasem. Eno a woka ho asem. Na enne no ye ba bedi nkomo e de afa addictive behavior ho. So baby wo ha wutimu se edi wunyankasa wo pese nka wo jai ba wuntimi obitim sante Akosua ma ya enne ye ba bedi hu nkomo na ye de aboa wo etimi mu akwa baba Sompa 106.5 FM Accra eti frabusuafo na frabusuafro obi na obi mfre obi na ka kire ne se womra no metie nyansa omra no metie abrabomu nimdie ne akwankyere ne womfa mo ne bra enye dede keke na momdie ebetimi aboa wo enye obi a na wosi suo no wonye obi ma ne cheche na abrabomu nyansa o enye obi a na nyansa opportunity no obi ho abaabi ye wo to ye no obi ani ho a wo kire wo safa bonkuma na safa nifa wudi utia pempem saa na wanyini wudi utia pempem saa wonim hye wuhia wadamfo bi no okaka kra kire wa na de abontoma no wuhia baabi no obi su ka we ya eti wagire no wagire ne nema wo mu doso eti se wukoto problem bi mu a wadamfo bi die bi a wo kan no apply I say o life na I say try and error o try bi a wa da bi a o try and wa mistake o try and wa tofom enu nti ne de Sompa Rhapsody aba no se ye nim sanyi obi a na be pia abusua papa mu o enye obi a na be pia abusua ye kire ne nyansa enye obi a na be pia abusua ma ye kire ne se we to wa ye wei anasa ye wei na anu mi hia ban wo bi o se ante Akosua ma nyini anka binim se efra bibi ayi deodorant enam se sa was it deodorant wonim da se bibi de deodorant a ye de fa ya moto was it baby me free no obi an use deodorant da e wo ka sa agro na media on se wonim the Bible say lack of knowledge my people perish nim dia me mind nti wo mo yira wo hia wo bi pa wo tim say ah na de na nipa wo behave sa wonim o enu nti ne de Sompa Rhapsody aba no se de be ya ne wonim no ye de nimdifo beba no ma ba be kire wo enne me wo me yankasa me ma ye friend anti oye sa ne ye friend anti oye ba ne din ne ye maame hana oye afiye o wa Chimota Hospital wasanso eye CEO Emma Hanua Clinical Psychology Consult ya mami adwene ye da ho ye control nipa yi ohu nimdie pa etiene ye ne ba bedi nkomo se suban bi aye krankro subana eye chronic na anu abema bi frem wo se ante Akosua minim se masturbation na me masturbate no me minim se ha me ono agye atum se masturbation ha no but wo se mintemi nyai wo se woni ba bi kura free ya wo hu ya ne sesa bio wo de ne ba madi agro wasi wo ye adwuma kura no waje adwuma na to ho no akwakwa hye dem no masturbate no asaba beto so na wono otimu say yes wo feel good wasi wo no sante Akosua me am feel good me am timu say bibi ha me etiene minnim dia ye kronkro ebi a wo dia ye abufuo na eno aye kan no ebi a wo dia ye masturbation ebi a wo dia ye atro abrante ebi abihia ro ka je sante Akosua so obi twa atro chem ya
was it me metimi a chatro who nene no cry pe was it matro no and me metimus I demonic or no aja to say natural no I demonic just what me chatro ma de ni kwan so chatro kra no chatro ade a wo chatro yen wo ka no kra yen nya no hwiu so wo ka no kra yen nya no hwe but wo chatro na ma na ka no ho say de ni kwan so chatro kra no chatro and the Sompa Rhapsody ma wate obi wa wo de ya didie wo ka say didie wontimi nya entimi nya addiction na entimi addiction wo bitimi didie ana no ho mete no wontimi na anajo ene nkomo na mi ba be die bra betie bi o wo bitimi didie na no ho mete ono atimi say didie mroso and the Bible fan gluttony no well ana say no oh, okay, yeah, Obi so dear sex. Obi why addictive to sex. Oh, and sex is an addiction. We say, hey, Auntie Akosua, now sex is with me addiction. When ya meaning bema bia ne yere bun inside this okofa oba foforo. Meaning bema bia on ne yere da every day. Say week we mu no oba ne be bun inside. This okofa oba foforo ne da addiction. Abba. So would you want every blessed day? This I want to obada. But I said this I want to be mother. I addiction. Why you addicted? I didn't know. I didn't phone no mum. It's me for you when I made a sex and I'm a pewenya. A boy area. Would be a wawadi every day. We know kunuda every day. We know you're da. Amasa we you put inside. We want to be in chain 1 week. Emu obano emunin senwie gisa wo de oba foforo side chick bi be hemfimfin na side chick no enti busumi bia na side chick ne ye oba ne menstrual cycle ni duru ha na side chick na business aba oba no twabra na wato na adwuma so eye addiction so woni mu eye addiction me ka mo so ate say a day entimi pass by wo bra wo ne oba na wo ne be man na mesre wo yare wo hia moa etiana ya baba beboa wo na oye wa ha obeboa wo enti fra obi no obi nsum fra obi na bra na betie nkomo yi e wo Sompa 106.5 FM akra obi wa okra wo de ye krono wutimi fa wo nchiri wo eso fa de ma menka story bi nche rebi amene na ye adwuma pen na na bema bi ba beware no ye hu ya ne sa ware na amaso ye ne bema ne tena se ebusebusa no ne wo se sai oba ne ye kromfo na obesra no a na so de ne trousers to ha wotimi yi ne trousers no na wo yi musika nyina timi yi ne watch nyina de dwane ne ebusa ga ne se wuti wo ye adwuma ye tua wo kabosome e na se bio wo mfre busuafum ofre busuan papam eti e den na be ma fa wo gise wo wia nansa ose anti Akosua minimu o but mi wo wia asa ye kwa wedding a wotimi wia so ayi ne wine ne de abesi woni wotimi wia ne nyina e de hye ne bag e addiction ne kro no e ye kro no anyansa bia anim enyasa bia ne ho kire no eti ne minim de wo de ye brabetie Sompa Rhapsody follow ye e wo Facebook live e ye Sompa 106.5 FM akra ne braba besua de eti me fa bebre me kono makwa me ma me akwaba mami memo akwaba o Akosua mejo so na bibia boko de Erade adom ye shei pa enkwa wo ye mu idie yeah okay na kire se ode adom na adom ye adom ye mate ye ba be dim komo sesi a etietiefo ne nkomo na ye bedi ne ehia papa meni anti oye o wachimota hospital ye mami hana oye afiye ene ye ba be twetwe nkomo e dia fa addiction ho menim ne awode ayo menim de wo bondage so timi se wo nkoasum say ya krono say ya atro say ya sex e ya mpemu agro wo de da bia gi se wo ne be mada da bia wo gi se wo no obada dinina ye ba be di ho nkomo na etime aboa na ye hunu ne ye beye ne dia na mo so sisi yie etime nsankoma ma me mesa mo akwa babie mu yo Akosua mejo so yo ya da se pa so se eyi Sompa akra ye to nsafre wo waso ye mu me da se wa mama kwanya se me ne afoforo enche nimdie kakra obo ade de adom me okay
Mate yo mami we de me ba be sha me de me fra wanti o yes enu kra na enkrofo nim yo mami ye can say addiction na me de maka me de because ni nyina ya addiction obi a wo masturbate bema se bi wo twetwe ne bema obi wa wo see every day bia wo yesa especially young people bebre omo universities e bia freme a obi se affecting education ne ngomesua atoape ne ngomesua ye basa wo classroom a na wafiri ho na wakwa hye dom na watwetwe ne bema obi a na oba mehia bema bia every day wona ne yire da se ne yire bu ne nsa gi se obi be hye ho ne oba no nsa buo ne kwati oba no kra no hu na wa tantantan wa bre because every day bema siusu a eno nso ya tete ya omo die ye cigarette ebi mu die ye weed ebi mu die ye sex chese obi awo ebi mu die ye bufuo obi awo die ase saa die no wonya le da bia ti be se mi busa se ye can say addiction and say addictive behavior eno no mami ye den yo Akosua me sai edase yes you da se ye ka say addiction twi kasamu no eya na emu nkyeremu no eye den kakra okay enti de medi ejina ho eye se obi atobi bi mu entontan okay na ontumi enye ne ho emfiri mu enti sana in simple terms no okay obi atobi bi mu watobi bi mu entontan enti ontumi enye ne ho unsa wotobi bi mu entontan a yeah untimi nyu ade na chichiro abubaro ewura wo ba bia wa chesa kwani asanyina so no afraw nesa afaw no mum enti se bibi afa obi no mum okay na ontumi nye ne ho hwe ono akra ka so pesi wo jaya ontumi nyai nese afa no mum watom ntentan obi kura timi ka se minim de ye mi hu yansa me buafu obi timi ka se mi hu yansa me wies kan mi hu yansa me twatro enti ade a afa wo no mum a wo ni control so ni control nti sa ade no ba wanga sakra wontumi mmoa wo ho kwan bia wo be fa so se wo pese oje wo ho no enye ye okay enti sa neti na ni nyina na yadwene no eso okay ansana ubeto bibi mu entontan no anase be fa wo no mum bibi yen fa no mum na no na yesenko adie bi be fa wo no mum no na efri adwene no mu efri adwene no mu ena atiesi o feelings mu eye watenka mu enti se etisi atenka no mu a ene every chese ebritia wa bia mu no se we nya saade na untumi ntenase untumi na untumi nidi untumi chese untumi nwen kura ma enye sana etie enti ye ka addiction de metumi di akire mu tiawa ewo ya kan kasa mu no eno no ade bia afa no mum kura 10 time chese untimi ne wo ho untimi nkasa de we menye wanye nso a wo ho nto chese de bia adwin no wo so saa ena atenka no mu no ewo okay chese ewo piu enti chese kwan bia so no wo be pese wo be kwa akọ okay wo be yi aji akwan okay saneti nesa ade na e ba se carry power ase akom asiu so saneti ase wa nya bi obi se we did man shibia we did na nesa no de nesa no ni addiction no eno na ye frɛ no addiction no okay na addiction no ye wo mu ahoro okay anti ma categorizing no chese ma chiche okay de edikan no eye ye mfa ne say insanum okay ye kan alcohol a bibia alcohol ewo mu bia alcohol wom bia say spirit ya ye nkrofo yi eno numi ye ma yen ye bui nkrofo bui
ye ka schnapps ni beer ne sa nneema wine ahoro ni nyina alcohol wom percentage beer wom bia no eye alcohol okay but the ye hu ne say me ka we answer matoa so che say ye ka alcohol a eno no eye socially accepted drink no ase che say ya yeah occasion bia alcohol impo ene wedding yeah anka ya sorry ade enso emrante ene bi wo a obo pede anu oden ewo ho aha enti sana eti okay alcohol de no eno no na ye wo nia etoso a eno no eye nicotine minim se na emechire mu otwi but omu ase omu se ye na bi o cigarette but ono ni group no okay ye was cigarette okay ye be ka se jot okay aha ena ye was shisha okay eno eye one group eno ye nicotine shisha ya be ya maburu yi and omo twe no wo pipe mu ku no aha ena ye wo cannabis no eno ye weed group no enti weed no any marijuana no obviously one group eno ye one group spirit ni one group alcohol for group wo aha ena ye was cigarette nicotine ono so eno na bia is jot ni shisha omo wo ba ku bi kra friend no verb na no me share dan devil into it clients na omo ba no omo ana me bisa omo na omo nso kire mi mu na ja we read kakra e dey account enti nicotine for no eno no ena cannabis no na make us a weed any marijuana tramadol eno enyamai okay enti opioids okay eno ye tramadol group no aha tramadol codeine heroin eno no the group no eno no any opium no aha ena ye ba stimulant eno no ye wo cocaine okay ena ye wo ye fre bibi se kush eno so ewo ho aha enti group bia ho na ye wo sedative ade a etumi ma wo da onomu a wo beda enti ye ka sleeping tablets aha eno so ewo ho say diazepam any other sleeping pill ni nyina ewo sedative group no ewo bi mu so aye ya addicted obi wo ha wa no growth mean na ono so dey wo okay na group wa etosumienu session B no behavioral addiction just bibia nipadua wankasa wu behavior say usuban mu no afa unomu mu no eno gambling ba ko gambling gambling ni group no ye wo betting online games lottery okay and I internet gaming and also excessive phone use until one day me yet we have to be and was say because phone no ebe to me afa ye no mum I will tell you phone so bet me afa no afa ye no mum enye say ebe fa o afa ye no mum ye ni ye ma eni ye nana no mu nyina phone afa ye use of phone no afaye no nesa wotu wona sa wonfa phone kwa na komete wo ko toilet so na kuta wo ko dum so na kuta ba bia be ko bi ha sofu preach kwa na wo he phone addiction na ka ho pornography sa group no masturbation any lesbianism ni nyina gay for ni nyina omo fole and sa adewe ye wo binge eating duanimu se nipa didi eno no ne odi no wafe no wasaye di eno na ye friend say binge eating no enti in health way no ye beka say bulimia right obi a odidi broso odidi bro no akofe no wasabe different aha enti eno so ewo ho wow enti sa group session A and B no ni nyina addiction no okay ebia oh wow
eno na okay eno abobo ye be ba bam okay etine say addiction you omo ahudo bebre obi de ye nsanom sa obi so de ye nubone sa obi so de ye suban eno so obi so de ye aduane die obi so de ye phone obi so ye internet games games a omo boy ene betting mo omo so wo omo class on their own ene omo so omo timi for omo phone no ento ho da bi ekuta no sa na se ne nana ma mi ekuta no papa ekuta no nkole ekuta no ne nyina ye addiction ewo efie ho okay yo enti mommy say ebende mehu se me maye addicted de wo kan edie na esu ene ban bi a efa me ho a ebe mu ohu se me am to ade we die afa me no mum because sometimes ye ni pe ya na ye gi ye ho achi ne ye enti edie na me hu wo me ho a metimi aka se da bi ade afa me no mum yo Akosua unse de Nyankopon esi ebo ye no obo ye nsronko kra ode nioma bebre ehihye ye nipadua no mu a eboa ye okay enti ebia uyo bia uye tese uye nioma esisi so pepepe but afei ebedu baby no na wankasa uhu se obre yemfa no se wakono monsa anadwo wabra na ade ache esese ebia uko adwuma uko di dwuma bi ebia be se nongotwe ana nonso nefa nanka waduru adwuma mu ho but uya wuntumi nko uya wuntumi sorry enti wunu ho no nanka nea esese wukoye no ne ya ma obi aye enti toaso a afi wohwe wapomuden waposo unipadua no mu ne ade a wa wo se ebi a o ye kese amroso anase ebi a uguso a ofon eno ebetumi ama wahu se bibi asesa bibi ekoso ena nipa eben wo wo maame wo papa wo yire wo ma wo namfofo ebetimi ehu se asa wasesa asa nansei wasesa wanim enioma ewo wanim nyina edi adanse se wasesa enti den na ekoso edi na ya asa bi okwa na nko an okose dem sa wa woni padua nyina asa asa wo tumi sa wo sensa enioma bia unne oma eye afa untimi nya biem omo benwa na upia omo kwa chire eni ade enti sa ade ni sipe wo se hu se bibi afa unomum bema wahu okay enti se hu sa ne man nkrofo kura hu se wasesa ananse impo hu se da bibi wa so se de wo kan wo ye nipa enti bibi nkoyi a wa hu se bibi nkoyi why are addicted to be you say no there be first na me nti say na me no monsa say de me say no monsa no enye first na me ne man ne dasa na me ne memma ne dasa but say de me timu say first na me nidi say eti wan kasa wo behu mami say wo hu sa de no wo ho a say ye behavioria say ye spirit say ye man say ye nicotine say ye de no de ne sese me nipa no me ye de ne sese me ye okay un say yen hwe ekwan a nipa no efa so kra ekonya sa de ekosa te bia num okay ansa na ya pasa answer we that's good okay de di kan no medical kan oboade enioma odigu ye nipaduam na unse ye wabusua bi wo hɔ a ye beka say family history okay abusua bi obe unse nana no na oye sa ade no na nana aye na papa na mami na uncles fanomo as a trans in the family enti enam abusua ni mu nti obia sa history e kan itwe is as a abakosem no ya tro eda ho se ba ne sa wanye fortunate chese wanyere wo ho a na wo free sa abusua no mu a also ayesa because obia hu no say ye de ye busua mu de sa neti because me kasa brand e bi ba me ho ebe confine ni kire me say
wafa ne yirechi na ade na hanoa because ohwe se de one ne yire ne te ene nea waye no a ontumi na ya ena o depress ne ne di nkomo ane o kan ya ne se o ampa ho mabusua mu de omu nyina mema ni nyina sana omutie wo enti sa family issue no eno wo ho okay ena ye wo environmental challenges okay and the important mo ayete enioma etwa ye ho ahia ni nyina enti se abofra no eti baabi a sa neoma no ekoso a obetumi afa nyankopon ama na brabo mu a obetumi afa meaning nkola bi shia 11 12 13 a omo wo school class 6 na wo hwe se emofra nketwa yi obi atwe knife se obe stab ne nyonko edi he teacher no bobrim na obae eni metnance me ko ho koye education me invite omo bae eni ade but papa ba ko ka kire me say ono no ensa no no ton eni sa ne o ma na e wa ase no eno no ton enti akola no wo access to it just say onya akwanya da bia ekonumbi akola 11 years no yes enye mane nyongwa na 10 kraye aha ebu na environment bia owo eno eye factor papa se eno so wanya baby papa anwu nkola no anwua eno so ye ohaw ba etina ma yi anano anti o ye bi mo ka se ye friend say ye de efi ha de ye pentokwa wo etubo so mo mu nyina e ma ne pentokwa na ma ne pentokwa che se ye de obekan a ye de ntokwa be bu eti e wo ho nti environment na ya wo ne de na to no e wo abusuanim e na bi so ba bi ye wo na area no so compound houses me ka se ye so na ye tete compound houses bi eduabonko a eduabonko a e na obeti se dan we ebo we dua e na obeti se we ebo we dua nti imagine say sa fie ni mu ne ye tete wo a by the time a wo re uni obi nya kasakasa wo so bebo ne dua e bi se ba bi ye wo to ye na ye duabona o mo de egigi wo mani nti na environment de no eno no afei psychologically say nipa ya dwindwin mu enioma ewo mu no un se obi wo ho a na wa hia abrabomu ohawbi ebi ayare bi obi wo ho a enkwanhia bi obi wo kra na ne yire afrimu ana ne kunu afrimu ebi a ne babi ebi a wahwere na dwapade bi na yawo no ontumi eniso enti de obeya ne se ene sa de a da bia obepe bibia ode be kata na tinka no eso enti oye no na fe ade na fa ne no na afa ne no mum na oye ne hu bibia yenye yi enti na brante bi ka o se ante Akosua me yiri free mu ana me da na iko wensani o se ne yiri e free mu no a e na o da na iko wensani because edu anajo a no ntimi na odwene oba no wo susa abato no nsa no a no watimi ada it said that we can niam bitimi to ema wo ye waje say okay said be ya me feel sa pain no ma me mfa wei emfa kata so nti wodi kata so bedroom rebi na fa no mu healing ema unya ayaresa psychologically nti wani be ba ho so no na atiafa so ena say me try ahwe unse nkola osio try hwe ye meye gu secondary school any ade we o de kososhe abrante bi osio anti obi na say me mayenko bush omunko toilet wo bush enti se uni emrante no from school ehiesia na onya aka se me ko toilet wo bush a e wo se bibi e ringi e wo wa adwemu wo hu se ne ete ansa me yire me hu a ene erade adom otu kwan kra mate se waba so hu se neti enti me try ahwe so hwe enya o hwe we dey yes ada unye be ma hu se neti na e fa no mu aso omu na ahuna we enya o hwe enti se wo ne wo manso wo ho na wo yes ade no a because me wa bayo bi a 12 years esa se na ne papa nom cigarette na oja pieces no egu ash tray so every day no
omo divorce aba maame ni ho enti enkola no omo ye frustrated a pani no na wa kosesa na waso no no so wa twi bia said ne papa twena said ne papa twena enti a chire a obaye no na nyame adom we have worked ama bibia aye kama enti ekwan a efa so a eba no ebino no na kaye ye ko sene a wo bede wo ho no ye hwe ensunsuanso no first okay de ba very 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 ensunsuanso eba wo so no eno ene ye beka ho asem mate etie for mika wo se wutie Sompa 106.5 FM Accra na ene ye ne ante oye Achimota Hospital no free baye ena ye ne no etwetwe nkomo na psychologically ya ginimu yesu ye ban na ene nkomo na ye di no eye addiction ade bi afa wonumum a wontimi ne wo ho wa wutimi se wasesa wutimi se bibia afa wonumum wuchi ho ba bia enye wabubo bebre so ebi ye nsanom ebi ye bonsam tawe mabru twini mi jani poha bi ebi ye aduane die ebi ye mpamu agro ebi ye suban ni nyina wabubo bebre so ebi mu nsu hihyi ogine ho ba bi ebi kra ye phone ebi ye betting internet ayi obi nso ya addicted to it ogine ho ba bi enyina wa me ye hu ne ede ba wabobo bi so ede ya kire ye obi wo ha na abusua no ewom ebi okra adultery mubu adwaman a abusua no de adwaman modde ene moa na kod nakra na wutimi pattern no ewom atro no ewom abufuo no ewom ebi won so so ba bia wo to ye no o ma example bi sa akoda bi ne maame ne papa cigarette ibi obo no kan ye kan cigarette 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 ha o si cigarette o shibia no de nketenkete no de ato ho bo sa akoda no nso ya no nso akwakofa eti obi won so so ho enya wo hwe enko ho ansa sa de no afa no mum eti na o yesu obekirem se efa wo no mum a ensunsuanso be na de ba ede na edi eti nana yento so ante oye se basa ede na eya na eye wo aha yen hwe the consequences no enti Akosua se obi ko sa tebia no mu a enti ye kase se bibia fa obi no mum no eye yare eye serious apomuden ho health problem me ne se ade fa obi no mum a ne se ye yare yen kase o ye misuban dabi eye yare a wo se pa no aduro ye pa no aduro wow ai eti de edi kan no eye yare de edi kan eye yare all right ne enti a eye yare ne se wa obrebo esei ye brebo okay esei ya hrawa esei emayenya heart problems addictions akoma mu yare afi ebetumi ama infections because ye bibia excuse me ye bibia didi kra hohoro nsa enti bibia ubetumi ema no obi betumi ni o mada rough nso ni obi da adwen bia ni eche enti no ane se ye sa na ema no enti infections de ewo ho afei enapa problem enso edeba untumi na yie ena ubetumi aye kese se de bidi kankan ama abroso anase osunsun ebetumi ate addiction is serious very very enu na di kan si ye hwe adwene no mu nso a ohawo a edebre adwene no ba ko depression ena anxiety ehu depression no ametai kase se de osunsun eso ate osunsun so ate wo ye bibia enye ye na fe anxiety no atete ene ahoyira ukom ase wo firi obi beka ase wo firi udi aso wo nipa dua ase wo nipa yo no se nipa wo de wo ho wotimi ka se medidi ana menidi me have sex ana me have sex sa power na ekọ bibia se de no anu se obi ana woro ho kire no oba bia na wo ne da be ma bia na wo ne da nti se de wo firi nipa te bia mu ankasa na edi ehu ebeto ehye enipa mu untumi nye bibia afei memory loss
Urefi adie tentem. Bibi kura gina obi kura betimi ehu ne ma na ontumi emfa ne nsa nkyere o mu se memanie na wo ye hwan onwa ni nua because every be classmate bi ohia mi we ase no apagya nitia tese watia faso anti no ahwe mani na woko ose ase de bi ni mu no na wo ye hwan and I see Erade hu ye mobo na branche who baby a wona no one was ana and I read DB me knew at but now who say I don't know I na me see nipa smesi enti who on see e no bo bi din oye enti wuni I say what Jimmy just say I do know aye enti Akosua yade a afa ma wo ye paranoid no me who say I say what say bibi boni bi beto bibi ba I say bibi ba obi be ye obi aso bibi ye obi enti why is suspicious just say wo dwen say obi nya wo obey obone sa neti abrantie bi ka kire me say na wo ye omo gigi susu ibi womo kokko shops na womakọ no ye adwuma ma one of the credit unions ni bi etu okọ na wakọ gigiska etu okọ client ba ku bi ho a wokọgi ne hoska okotu susu to okọ na o hye weed bi na client ka say so hwe no so na me krachi ni a me ye madwo so ade an je nya wo hye so hwe anti o se o so hwe ye no eno ano no akaho afede bia okọ client no ho a no waje kakra no wa obi a wokọ sika no okọ ye adwuma no okọ ye adwuma afa koduru mre bi no sika no kura no okọ gege no no ahya ase afede a free weed na edu cocaine sure eti ekobi ase no obi ana oye young wedded man aware anu ne yire kura wo foforo ene drugs no afa no ama aware na ye basa enti Akosua ye ba ho wa e bi basa enti ye kase ure fi ni o man tentemu afei ye hwe one wa ware mu wa busua mu wo mantem ene ade uhu se emma ayonkofa didi a ewo one wo yire ntem one wo maame ntem one wo mantem no etumi efri ho afei eka ebegu so de ade obi suma okra no wa wies ka no na wa feska no especially betters no bet no me wa branti a kama oye medical school betting nti chese odede kasa na edin enye bete ni papa say me hwe obiem mabre ni ma mi dimrika enti yeguso try ahwe say what is sikani nyina ye betting and Akosua ka de ba ko ye nuano mu a ye wo health sector no mu no ye wadro bi wo ho ye friend petide no say obi cooperation na pains nti and doctors prescribe okay enso edu ba bia na ye twa so ya ma wajai if you say onom bros ye de ma bros a ebe how okay ube ya addicted edi ye ma kakra bi na omojai na bi a ye de parane nioma a support wa kosi say ube recover but ye nuanum ni bi wo ho a omo a to be through prescription no enti ono akoto na we use sa na wa afane no mum ejaye enye eba ne sa awaresem adwuma sem na bibia aye basa entokwako because se na buofu wone wo makra tifi a uhu omo enkola no kranso uhu ena akoda bia nso pese obehu ni papa ne maame se omu eye fine enti wanhwe yi a o ba na omu dwane ukoka se u papa ni obeka se dead because offering ebia watade e hyew one dress ye bibia obema so bia no wa anything goes obi na nka first pack ka wo dress usiesie wo ho akọ adwuma fe de wadane
vulgar boy vulgar girl che say bibia na wa hye because what dwene no enye adwuma biem enti ema ye jobless ema ohia eba because say every day we spend 20 cedis ana say 10 cedis kra bosumi beso no nanka wa save say nanka wa save skapa so who send yeti enti we obi adwuma wo be wie ska no na wo de asoto ho enti ehun so ebeyi wadi sabote hey na adwuma ru aba na accountant yebu accountant na ensisi so wo be akoto koke na yebehu a na bia we use drugs any ade ana me akopɛ ma ebi so de ma o de pɛ ma e ma no so ebia no de afi e ma legal issues so bi wo ho a obro sa nti accident bebreba esi no e fa so ensa ana read or se me de me no monsa but wa she na adwen ho me final work am here no me here on addiction and driving to be me sample no we are drivers and I'm used to ye enti me we work no me be car me tibi gina ho na ma hwe front ho na me person me read the driver no you okay I have a kakra for some time and sana but to be I get you over it enti and also hard dream pa and as I read no omo hu say o tria sent wo ye de frade o ma bebre Emma won't sent no eso no wahye enso no na wahye na ade ba konso a ehu so eye sa ye wo drinks bi wo ho a anu edem pa eno ye be omo friend spirit na there be just spirit but drinks bitters ni bia na bitters but normal drinks but are not thing energy okay energy drink enti wo ko nyina no wo twa no wo betumi anya diabetes from that so enti wo say you careful enti social legal aspect ye bechiw police who say one monsa obechiw na wa she weed wo de ka kopim obi to ye ba ye hwia wanu mu a wona ugina hoyi wo ko over speeding ye behwe no adwena tia fa so enti utia accelerator so a enu ade te no break adi pine answer when you flat ena on the social front no enkrofo ebe stigmatize o je say ye be mawo ye be hwehwe wo papa ko we send you no ye didi ato so mami na onu mu nsa no bra na otwa bet bebrebe no enti na chese abetare wo ho bibia betare wo nti wan hwe yi na wan twe wo afri ho pe etale wa kosi se yesu bebe odi bewo fra wo papa ko wensa ni ma fra wo ma me kromfo ne ma me ye dia bata wo ho ase we de emu oya o abranti o chiechie ha o shi widi hu no wa shi marijuana ama na no hu nyina aye pofi aye tuntuntuntum no hu ya na aya asemo ne dia to ho e bata ho obi kura pese wo fo adwuma kura mbaka so we wonti me nya adwuma no ish asemo de anu odi eti consequences na nase nsunsanso no nsunsanso de bi no okay enti se ye kase ye hwe ekwan a ye be fa so na ye betumi ade ye ho a eno ni meko break aba meko memo ahome so kakra na mako memo akọ break aba na yato so tiefo many anti oye na etwetwe nkomo na ye nkomo na ye twetwe ni nyina afa de ye fe na addiction ho se ade bi wo ho a afa wo nomum watomu ntentan a woji ho ba bia enye enu nkomo ne yedie no ensunsanso na obobo so kire wo no nim se wodie ne yaduane o se wodie ne sex o de omo fe ne sexual perversion no se masturbation o se gay o lesbianism o minimami bia waware ya wasan wo lesbian partner
ewe anti oyesi ye common kra owo secondary school no na woye saa ne ma no wo so mo de wo nsadi wo ho agro saa enne wa ware still woda so ko emma ne yonko ba de ne ma wurawurawura na se ne ma bebre dem bi won so ane de ye sex saa dem bi wa masturbate from university wi abeware woda so masturbate ogine ho ba bi enye ensunsan so no bonsam tawe wa hia ma wagire nyina asai waruno mu nsan ya ye basa ensunsan so enya wo waginim etienne eni anti oye na etwetwe nkomo wo ye maame etie bio na fa boa wo ma ene nkoda ne nkomo wo fie ho na ni titu de ye wa brabo no wo boss wo no hyanen so saa ni ensa wie no ya ye wa brabo de weed na ye wa brabo de ma pe mema sam no de ye wa brabo atrokro no ensunsanso ne nye entokwa basabasa da bia na obuafu first usi so na nka wo dress ye papa wagire mu da ho na adwene na chia adwene na tonwuram wafiri nipam meka wo sa ha ye Sompa 106.5 FM akra ye Sompa Rhapsody na wutie no na ye aginya ho meka kra bi ye ba ne wo be ye ye the solution no e brew ye biebie wani afa addiction ho it what trouble the ato ho ne wa brabo ye no wo mpe wo wagye atum se wo mpe wo hu se wo sei wo se wa ware relationship ye basa busika sema ye basa vises ka ba wunsam a gise wo de kotobo nsam tawa ibi gise wo de kotoke kan ibi gise wo de kofa ma gise wo de obi kra de ye impulsive buying wo tadia Ota ma fe de ehia kra no ato eti de bia woni kapre woni nsem de bia wo de ka wo de boutique 1 boutique 2 boutique 3 boutique 4 wo fra de saa wo fra de atwa ne ho ahia de bia na ka Forson de bia ka Forson kente na abeje ye no entoma no empaboa no komade no ka mene no a de bia ne ye dan ka ansa na sika ne bedru no de atua ka wie eno so addiction eti ye home so ye koba ne wo be ye de afa ho no anti oye ebeboy yes kan ye ho biemu Joe's bread and pastries yeah no ye de Joe's hot kenke aba dokono papa no afei na wo be kojo akototo aburo abetwa ho sente ababa ye dokono akoton wo bra Joe's hot kenke ewo ho eye 3 Ghana cedis per o say price no wo betu na wo kwa na akoton eno no se wonya woni ma na wo dia boss enti sabre die introducing Joe's hot kenke ye de aburo papa ehu cha ene ye dia ye baby aye no nso eya honidie nko a highly clean environment ene no achi no obo adie nsa no naturally nice and it tastes good enti ye comfort the amount say Joe's hot kenke mo amoto dokono nyina ema mo ncha mo ho biem ema mo mre biem mo metum free ye nchen eye 3 Ghana cedis per Joe's bakery jome ye wo commercial bank echi ho no a sa wo pedudu atu ha na wa frɛ 02560688832 and you say dear Joe's hot kenka benti and one say wo betu ya na wo dia kwa kosi wo kona ho na wo ton Joe's hot kenke ye dia ba wo pona no we eye hot Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, ena nso biem. Ei, time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ane wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya, esi agye me ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba
mesha me kase me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time herbal mixture enye enunku o die nanum ato a wontimi anidie no time herbal mixture duro no ene ye ma wo oba a wafa afuro de wo ma akwada anofo ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o time herbal mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atum Hi, you're from me Abna Ruthie. From Monday through to Friday, 1 p.m. to 3 p.m. sharp. Shame, I was Sompa 106.5 FM. Midi Sompa Delight. Bro, Sompa Delight, a social entertainment program. Ebemawu entertainment, information, and education. Onya, sawati de wahoni nadida. Afi, and anya dance no eba. Sompa Delight is a unique blend of entertainment and purposeful conversation. Frobi, no be Frobi, no be so Frobi. Nakashane say, Abna Ruthie, I was Sompa 106.5 FM. Now, ode Sompa Delight, bro. Sompa Delight, where entertainment meets impact. 106.5. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was Sompa First Service. I was Sompa TV, Sompa Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albesaki Kwambo. Oyunyaku Pondi for Wastrano Eweye Brim, and I'm Nensaso Ama Onyaku Poria on what yepi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us Sompa First Service. Our home a new TV program keke. A bra or so near Sasisia. A bro Yankupon Casa Chenemba. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And Mass Sompa First Service in Chawo Home Hoda. A Yajuada Kusi if Yadanopa. Anopano Nunkusi Anopanunsia. Fawodanina share radins. Na erade beye. Ghana this maima Munia Bakusia Aboagye new Sompa 106.5 FM Accra. Ye did you media be a buy the boy and Cassia Brabo. I friend Sompa Rhapsody. The Sompa Rhapsody. A bosu efi ejuada ekosi efiada. Anopano mochi kosi anopano ndu pepepe. 8 a.m. to 10 a.m. Entishia radio counselors. Reverend Professor Joseph Osafwedu. Oh, ye clinical psychologist. Now ye theologian. Awa bin wa abrabo munimdie. Eni Akosua Aboagye. Ewo radio so. Ejuada ekosi efiada. 8 a.m. to 10 a.m. Na ubenya abrabo munyansa. Yebema udu wanamo SCCE. Se bibimpo ena ekoso wa abrabo mu a. Wonnim ne esesa wo ya. Eyati na yentufo. Ewo Sompa Rhapsody so. Na udu wanamo SCCE. In a world filled with pressure, emotional burdens, broken relationships, and silent struggle, Sompa Rhapsody emerges as a timely and transformative radio counseling program designed to bring healing, clarity, and hope to individuals and families. Ente ya mwanka samudio. Yepesa abrabo ne yemrema. Yepesa wodi nimdie ebobra. Yepesa esiwi. Ente shanonso. Ejuada ekosi efiada. 8 a.m. to 10 a.m. Anopebia. Netie Sompa Rhapsody. Na wabrabo ebesisa. Sompa Rhapsody. Yedie ni daso abro. Sompa Rhapsody. The Sompa Rhapsody. Wo radio counselors. Chen. So mo bebro. Free me, mama, I sound quite fire, yeah. Master, mammy, Tonya, 90 min points to you. And Crawford, fear more than a tour. Me, ya, baby, from it to the Congo, be my chat to say, I do. Put ye, my foot in so me. I can't rub it in your sanity. I can't rub it in your sanity. Rasani, my bow, put ye, me. I'll come up from Sapa. I'll come up from your one.
Meka wo sa ha ye Sompa 106.5 FM Accra. Ena ye din komo Sompa Rhapsody dwumadie no no. Addictive behaviors. Yabobo bebre so. Minim baby a wo find yourself sabri. Minim ade a woni boss so a wotimu se da bi nkomo an anti oye kan die. E fa me ho pa. Minim category a wo hu wom ana wo hu umma bi wom. Ye ba be kire won ye wo beye. Say ye wankasa wo ba say ye wunua say ye wukunu say ye wo yere say ye wankasa no e kwan ye befa so e betimi aboa ye wi ana mabie phone lines na mabam ti mo ntwen nonkunu pam 9:30 pepepe na mabie phone lines na mo nso so wo de wo hawo aba e wo Sompa Rhapsody so ne ya boa wa no pai e bra wo counselors ya tena se ye pese wo bra potumpon ade bia fa wo no mumu a e pese sei wo no ene ye banse ye ba beboa wo eni kwan se bibia fa wo no mumu nda honkonkronkron na se fa wo no mumu e nyame honkonkronkron na se fa wo no mumu apart from that there say ensanom e ma pe memasem atro kro no fa wo no mumu na che say you under bondage na ese nkwasumu a wo free woni payo ne mu eti na ye ba na ye beboa anti o ye mesam wakwa ba biem ya ahine wa yo na ye pese ye hu kwan ye befa so a ye bejai me na mehunu se ampa ade bia fa me no mum no ede na me ankasa me metimi a ye hu bibi ana aka me ye hu hwe yenyi yo Akosua da se ni nyina ne se unse makase eye health apomuden ho asem hia yes na eye yare enti se mi hu masori baby mi juma ye bibi e koti bia bi mu a e wo se woti ase se onu ankasa ohia moa bebre no onyamoa na ope but on to me ofere ebi no mo ye fere okay but ebi o ho a ahoden a odi betu sa na mo no eya na e wo fom broni be ka se motivation no e wo fom enti ne wo se yen a ye twa ahia enipa a ye twa ahia nipa ne ho no ye mo no e wo se ye hu se addiction ye to me eko okay e ma ne ko okay ai eye ye ka se chronic se crankro yare aha se uye ade na be ye crankro na etew so ya aha ba wo se ye ntiase se emfa ho ne ade bia fa wo no mum ebetimi akọ emenka se we die maka sa na metie we die me ye ho hwie nyeye ebetumi akọ okay enti eye treatable okay ye treat man yeyi especially enubone no die ni nyina me ka ho asem no eno no eba ne sa ukọ hospital ne ha no me sre ebibifo ena ye meyimufo se mental hospital na ewo ho no enye abodam ese bi obi ana adwen asen kwa eyare ena omo hwew na esa se we no omo na ewo hu training because ena mo adwene num ena esi watenkam ena edeba enti ukọ ombeboa and 10 ombeboa because e found no mum sa we hear detoxification e was say the peduano ye di nro bi ni ade efam na eyi ebro no a enro na building e wo ni peduano me free ho e wo ni peduano no e free ho na no ontumi nya no ofie yeah if you say sa ade no esia ni peduano ojo kakra yeah na utifie na wo ye bra Dr. Bena ebetimi ahyew enru a wo didi sa adwuma no obi ndi ho a owo bie ni fie ewo hospital eti konya abodamfo nko na comment hospital Dabi wo betimi akwa se bia wa ya addicted ewo ha endu bia manu wonsa me bi hu se bi hiamoa obeboa okay eno eye
one afei medications enso ewo ho okay and also any kromu say egu ho nakoto there be doctors ya training omo and a prescribe medications no na ye de amount na etumi aboa o enti sane mani nyina oko hospital a emoa ewo ho na say anti o dia wo kan say ade bi afa no mum say ye nsawe say ye nubone awurawura mu che say bibia awurawura ni pe afa no mum eti say wo ko hospital a mental health na nya abodamfo nkwa na ehwe wo ko kan omu wonu bi omutimi de wo se fa no detoxification omutimi de yi free ni padua ni de boaw e ma ebre enro na se etwetwe toxins na a building wo we ni padua ni mu no na no ebi ni abonten e na wo so ade na wayɛ mredada untimi moa wo ho eti sɔre ne kɔ sa na ye moa wo se ehia nim de ya enti obia keke entumi nye okay agi se omo afa ntitiye mu e na betumi ayese adwuma no okay enti nkotra quack baby obi a ono abo ne ho safo hene eti baby ye de bibi ho ya wura ayaresabia ombeboa wo ayaresa government hospital bi wo ho ana se wo de in the first is the edikan no undi mu hwe kura wo de ayaresabia bia eben wo no dikan ko ho okay na wo kɔ na wo ka wasem ekire doctors no de nurses na omunim de ommeye omwa be refer wo say aha no yenye we wa ha ebia se da bi na wuntumi na ne ade a obetumi ama bibi kakra ebetumi a support wo be one day bi okay ebra omo direct wo say kɔ na kɔje moa ewo eha okay enti any hospital first step wo de kɔ ho na kɔ report okay o report wo ho a on be guide o eno nso ewo ho ena afei fa behavior enioma no mu eni ade no ye wo behavior therapist okay ewo ho ye use cognitive behavior therapy enioma fa adwene no mu na eba atenka no mu ene unipadua no mu ye correct ye boa adwene no wo hye adwene no foforo ema etumi esi papa de no akwa ye suban no de ye suban o say ye addiction of drugs ni ansanu mo bibia you need more of therapy in addition to okay the medication no etinye enuro no nko a enuro no ye no enna usanso hia therapy ye be kyerɛw because say adwene do to be ejina ne ho so okay na o to be kase ene me kondo se menom nsai ba me nom but me nom and was ye psychologist mo na mo ye sa adwuma ye power okay emma wo to be jina wo nan so e build it yourself any willpower wo be to be and they are taking decision nesa so hwe ne ba untom so hwe ne ba untom okay all right enti and also ewo ho and I wo rehabilitation centers ewo Ghana ha omo so eboa okay e ho so kwa omo wo trained psychiatrists any psychiatry nurses dey ade medical doctors omo eboa for detoxification ni medication any ade no omo so omo ho enti counseling no very 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 important enti ye the psychotherapy no cognitive behavior therapy no any medication management no ye kabom ena ye to be ye adwuma sa nipa no ehu adwuma wow enti ade a ehia pa okay enti ye wi a be kire ba bia obi pesa moa na obetumi akọ okay yo na anti oye ebi mo so say because so the oye Christo ni nti no enkomo ebeboa ebi mo si wo ka ebi mo say spiritual spiritual marriage no enti na ama be ma no o hia oba bi opese one ne da no oba bi a wa addicted to sex no sunsun bi e na ejeje no
etina wo cha atro basa no sunsum bi bowura no a no amana masturbate sunsum bi bowura no a but wo cancer solution no wan fa deliverance sunsum mu adifo ne nyame asofo mo ye huhu mu adwuma no cast demons no out ebi say ye demonic influence wada roma kiremi ho ni ye bi ko bebre na no enre ya ye se bema bi wode ne bema ato atwa wacha ne bema eni oyare ai no de akọ mane maame adan a o se na dwene mu nhade ne mom sunsum bi na ka kire ne se wo ntwa ne bema na otwa enti ono no ogidi se ye mompa ye ma no obi wo wa ye addicted to sa ne ma ne man ibu samta wane ade ebi mo so wo hia deliverance but wo ka solution wo amfa deliverance anka ho okay Akosua te sa branti example ya wo me ade wo twa ne bema no ebi ana owo underlying mental health challenge okay owo adwene mu how yare bi a ehinta okay won say ye wo nipa bi a omo wo ho a omo tete ene ya o se me te se bibi ka kire me se ye sei me te se mi hu bibi e wo mani so ya me ti bibi wo mi nipa duam se ye sei enti se abroni be ka se hallucinations enti sa ade no sa brantie ya we senka ohu ne ntam ene bia or report to ye to any facility a ko mo be direct no akoba bia obenya moa okay won se ne eti okay enti we no adwene mu ha ho eni oma no wa hwe ya obeka se sunsum spiritual so hu ewom enye ye ne honam ni moja nko a na enya wie ye ni ewiem otumfo ane ahomone ye but me de me gidie e kire me say wie wo ye kristoni a e wo say wo be o bible no okay e wo say wo kenkan okay wo ankasa o yeah enye so obi na ebe kan ama wo wo kenkan wade se wo ntumi nkan a oba bi wo ho a ma ne nkan ma wo okay wadamfo bi wo ho a ma ne nkan enkyere wo okay nati empendudu a o yesa no eno so tumi boa wo e ma wo bompaye eyie e ma wo ho okay matiase enye de bia na esese ye frɛ osofo bi ba obeje wo yesofu panyi ni Yesu Kristo nokre ye great high priest so enti osi ye frɛ no every day a obeje yeso nipa wudi mpaibo yi ko jano yi wetwa fasting ama wo but wo da na ehu no wa chi kosua twati so ti ase enti adan na yen no wa wo je fasting ne yen ye hu kakra e wo anyame asem ne mpaibo ne wa wo nya wa sosofo kra beboa wo a ya wo ankasa e wo se wo so ye ofamu de se wati ase enti ma ye nyai ni nyina ye nim se ye wo huhu mu ne ma de but enye ni nyina na wo se eye huhu mu ade wo de me de me policy ni se say mental health dey wo de bibia say ye medical say ye den wo ye huhu mu de no na wa ye honam mu na wo ye honam mu de no nso okay ba ye mfa ni nyina nti obi wo ho a de ba yare a my assessment ama akola bia na chese every second na or fit right enti oko school a want to be international yeah enti ne ma me no buy obey assessment for we madam ne yakwa sorry a ene yes anam say anointing oil ye di gude so ye say we sure akola no me office one na about 5 times within 1 hour and I'm a man no referral say onko Accra Mental Hospital okodu ye omo hwe no and omo si onko Kolebu Akosua be kachire wo say bitifie no frɛ me santi be ko Kolebu adura omo de maame no 1 week ni ade ne mai and I see really me wo ho no buy say ade na fe mabiem na me say na kwan na fa ni ko school what we say 80 sometimes no ye be yes a tray like yes I say it would dey wo kan say ye sunsun mu dey yen ka say jai be safa kra ne ko hospital yes ana wo ko hospital say ye wo ankasa
bibia diagnosis bia ye de be ma no yeah entena se yeah wonde wasofo ne wasafo ma eye ho adwuma no na wo sa ba hospital na wo ye hospital de no so e de account ne ya hwe nipadua no ene agene no very good agene no kwa de ehia me mo kra enti nyina ka bomu a na boma na be ma wa wie peye because adwi na anya adwuma nipadua ne bre na agina anya adwuma nipadua obi ka wase na sunsum no kwa yetu no kwa na wagene ne nya ebe ye wase sa ubasa de honhom na sa ba because agene ne nye because abre no the fact say okay wuti nsa wie yetu honhom na spirit of alcoholism no yetu no okay but what jini mu no woni mental fortitude no it next time obi de nsa besi wa ma me wo san kwata ko bedo obedo okono do stamina be na wa akasa enu no psychologist for na yes adwuma enti sad de no na me enu ti na me ka say yes uji medication no kra no ye wo counselors ye wo psychologists trained ones almost support together with your medication say obi be to me aka say drone no kra me no ma bre and it takes psychologists now there what said you and I want buana krokro no ama na tiasie die tia esese onu maduro no Akosua adro ma bre mi dumbio ai afedi eja psychologist for bube mu amusi we dey be oba pa ma krokro no na afi wasa shedro besu bi oba ku bi wo ho wo si wo nu maduro no ba mi so bi hu so nu maduro na ebua no oye fine educated person pa enti agise me arrange na psychiatry for na kofie akohwe no community psychiatry we no akofie akohwe no enti omo kwa ma frɛ sɛ boss na mi microphone na ba o enti ye ready na twɛn omo se ma mpa cha mate enti ene okwa na omo ne na tena se na di omo ayama no na ja onam ho o si hospital no o mabie o ho a na wa frɛ o na be aduro no be ayi ne mi jaye no na enti asem ye fine wakasa Akosua enti u de ye hospital no na ye fa empaibo de ye ntumi nya bompaye ne mo nko hospital sa pepepe sa na wo ka bompaye ne mo nko hospital eno de ye say we 2 demon no enti go and nessa ko dada dem no mo u be kwa kondom kra eno kra no ebe tra so kra ebe de ye no ena ye kan hu se we die o try say anabi awako o free rehab bad enkyere say o ho atowa no you need more of psychotherapy ebetumi ama watumi and develop self will and mental fortitude obetumi de agina in terms of temptation. In terms of temptation, who bet do temptation? Oh, wow, over Sayako. So, I dear for many until you went to hospital near to Chunko more addiction, ya dear beer, and the need is our topic no pa. No, for a banana. Tie for bem na san nanti o ememo ma bem no me pese wo share stories be for bi maye omo ba wanim na omo no obedi nkomo wo issues bi wo kra ya gine ma so se bibi sei because sometimes ya na enkrofo ti bibi se omo dwen sei we de ensi o but wo de omo ba hospital no omo ba wo nchen ankasa omo ba wo office minim pa omo ba wo office because the maybe media buy we be ba office media buy we be ba office now you hard not to crack media buy we be ba office pa onu so no you addicted but ene wade ne ho ene wade ne ho wa worry ai ene wa worry ene wo Europe
Ah yes, oye degree in nursing wo ho. And now I didn't ho. It was so wo sia wa de ni bi o se da chi won so be so ba bo agrofo. Ani o meji mi seat no. Ani aka kete di o meji mi seat no. O meji mi seat no fie. E wa dwuma mu. Ami nko ho me. Eti mi nim de wutimi ye mi nim nipa ba office stories aware mu wo mo ma ya addicted gay for lesbian for drugs for any ade any share experience nipa o ma ba e be for bi ma ye na ewi amema etiefo emram ne ehu ne ma ekoso ne ehu se de ye ka no nye se bi agro bi ne edie e ya de nipa famu a eye atete panti oyi yo baako say eni o ma ne dos do de be ba adwin no bi aba say ebia obi a waware nenso oye gay kratchini botai na ne yirinim so enti in fact ebra eraba no ekohu say na ekono o collapse kra se ni kru no ne wo ho omaware awo nkwada miensa no wosan ye gay one be ma fo be ma partner seriously kra one onni ne ho agro kra onni ne ho agro na eraba no ekasam no se ante enkoma oni ne bema partner the gay partner no edi no oni ni efiti say ye ware ye onka bi kran chire me da onka bi chire me da je say odo ho nkoma a oni abrante bema ni bema di edi no onhu bi sa da enti eche kakra ansana em say obi hu say o depress yeah ena osi o mami bi wa chimotanti obetube ene na kokasa yeah ene raba no bai nyame adom eguso wow intimi de me kan ya de say on chusu as a married counselor yes I have to be honest frank yes say chusu say who stay to die or you choose to go because Bible cry sad day we a abomination because who kuno ye bema ne yonko bema that seriously sending or don come out who cry oba no ni san komo no just wo don ama sad day mai so no e de nyarewa bebre e na eba o ma miensa ochina no ko fire ya na wa ko fire because ne da obesa ne wa bebe oh sure enti eno ye baako sa experience no minim bibo so bema ono so ono ankasa otwetwe ne ho otwetwe ne bema enti no person worry na afei just oni girl no edi nkomo kra keka onya ne no onya kra nso ni mu na ne ho asane yes masturbation na asai no just no hu na hu na ni bo ba ne so na ba na no ho asane enti there was say ye yire ye ho ebua no e ma ne hye adwene na to the extent say at least obetumi ahold the ejaculation so who said it and also ho wow obi so aba na opese agode ne baba ekoye sikadru teacher ni na okọ eho no omo ma no knife no say onfa nku ne ba no nipa obe pie wo ensio ni mu bia no onfa knife no enwo no enti ohwe mu no na ye ne baba wedi 9 years and o si debi o to be je enti afei da bia wadwen sa no mama no 3 months wadwen sa ni BP kosro oba ya yehu ade kro and o si okay ensam hihye nkrofo hu ai tie sa de a ye ma psychologist blab na ye hwe ampa o mo de ne bai 101 e ho me nko ana me e be office o de nko ensam ya utibio etna se na first no dodge and I have to probe and was send me go deep na me bisa questions and obi emu e kire me
and I say edo e hano na asori no babu no yeah ukwa asori ben obo na asori dey fa osofo number mame e na me frɛ sofo no say omo member we ohia deliverance yeah di I was say me ka kire ne say die si no yeah ma me kwan na me ka kire osofo no na omo atumi aye den aboa e na je osofo yi so ba mu a obeboa ya Erade adom abrantie ade ne ho enye sa ka oku de baba e de akoji sikeduro because ne ho kire no enye ne cheso pese o ne yire ene ne ma no e feel good usi metiasie me feeling the compassion no say ne compassion ne yire ne ma ho to wo mo ba e ho to wo mo tiasa wo ho kire wo mo no wo mpene sa ti enu nti ba na onim se ne baba be biaba enti say ye di dua ba bi na ene gode o gode sika no wo no ba ana se dadafo bi akokun no ya e di jiska ba ko so ye better we betting for you ai teacher dia branch graduate teacher pa o fuo no wa to wa fuo no pay slip nyina loan enti de yire eye police di o wa ko peacekeeping aba the dollars kakra onyae o de aba se ejabo fa ko pe bibi je afa de ewrabe hwehwe dollars ya ohu de he ayira enso di ku bi elu penalty abe de dey okobo abusuafo amade eja yesuso mu ana esiye wakope besia ewraba no akope besia ye dan kaso bema bi wo duty na eye very urgent ti jine fa kotua enti misrew jisika no dafa kotua rent no any 10 minutes o se akronfo ajisika wo circle na junior say 6,000 betting akronfo ajisika wo circle di yiri si afeda ayede ti onu a oyese obekwa akuku de ho papa no ho abrantie no oyese obeku de ho because baby edudo na guasie no ne bre no ye bebre enti oso odamwa wo abeka janshi na o T news say that program be koso wo radio station bi o say TV station bi and o ka say say wo how bi mu a wo ko hospital bia o betu bi aboa and the psychologist wo ho enti oso wo T ye no na ogina abeka janshi a enti onanti from only one city onanti from abeka janshi a bedu Achimota hospital wow and o come say nurses they say almost psychologist wa ha no say I no so about 2:30 one shall be corner so be any ho there na ma me no obepon me te ho a me fa me bag na wapon kokoko me si mewu for fraba because sada no na ma bre panti me pese me pon na me ko be obae o se madam bisrew tie be why enti mama na nkoye card aje bibia okay now did it na say me did it na say na me say kasa I want to hear everything ka bibia tell me and na osane asem ni mu nyina gu ho enti ante ende me pese me wu free wiase na bibia si and na me say enye late enku ho because edidaso ho and na afi bi man nsuo eno we na be friend yire e wo phone so o se madam ma bro na me si jabotre na we ye yare pa chow to boase ti we dey kasa ye krokro no na me si uti se wawu a enye wo de ti be srew be fado ko pe bibi ba di na mo man no protection said e be ya on sai we ya ba na adwi mu no so pese okunu ho no ya hwe ye ho anso wa ye wa hwa ye opportunity kitu bi obeye and Erade adom and don't see a did kakra and why you fine wow one who said it 80 a yabutre who say a be psychology treatment no
Eje rush. Ye nyam pepre ho. Eya abotre because adwe no ebu atete. Afi na mo be keka si ani. Afi na wo be keka si ani. Enti ye abotre nkakra fe wo be hu se ebedu baabi no. Na why yes na etete ye no. Na sankeka join de nkakra. Wo be de ho. Na why you free. Oh, auntie oye wa ma ya reshemu. Oh yes. Wa ma ya reshemu ne pa. Enti na ye de humobro ne ba yo. Me be phone lines no ama won so wa bem. 0260 196064 and 0260 196065. 0260 196064 and 0260 196065. Radio counselors at Nase 0260 196064 and 0260 196065. Will be about human so. Hello. Hello, Auntie. Please, good morning. Good morning. Me patrominia ben mesiani. From Abokobi on. Yo. Yo, and come here, D. Meet you, adventure. Oh, very good. Madam, you see, because what you can not funny. What is going on? Who me who say why na who na who sane? Even in the classroom as a politician. Okay. Wow. So Mary, the reason I you do. Mommy, because we were there, we didn't none of us know. I have to withdraw from this man. And I move away. As I'm telling you now, 9 years from now, I'm married with 3 kids, and the man is still there like that. Wow. Yes, ma'am. And he's going through the same thing, and he says it's a spiritual marriage. Mate mema and I was calling him so that he can listen. Answer obetie na wa seek help. No seek help. Good. So I don't know whether to give the number out or okay, you keep listening to the program. Okay, keep listening to the conversation. Okay, keep listening to the conversation before we end. No, you be making sure say the number betu jana what me afre. 0260 196064 and 0260 196065. Hello. Okay, 0260 19. Until you asemo beka yi na me patcho me fa call away man say. Hello. Hello. Me patcho your friend say. That's a friend of mine. Yo, Mama Minty away. No, that's you. But I'm doing it. Then I shall papa. I think also I'm more. And I'm some person who could plan. Amen. Amen. I'm thinking they were calling about that. Now, I could show you papa. Oh, no, it's people who stand in the community, young so, open for party, you want to tell okay, Matemema Ntu ye eyiwano 0260 196064 and 0260 196065. Hello. Hello. Me patcho mi nua ben meshiani. I'm the pastor. Yo. The pastor.
Good morning. Good morning. Now free here. If I come to Peter. Yo, mami ntie wo de no. My mama me ke baby family mo. Like me ni ku no to. Na obi am ya wo kola fa. O so ke bi eni na na che kola mi. Fa ko wi na ko se ke ma. Me ni plan ko na 4 years. E ja ke o be fa e kwa ma sa mi. So e ko na le se. After e ko na le se so a. O ti e so a mi ni kola ni ja bi ma ni kwa o ti e. Mami majiji ni na mama adia mu wawe ye na kwanya mi mama ko ye ga mama ni mu bi na ko mo ni pata mama na dia ma ye ni ni ata mi de ma ni ka sakra on tuma te ye na nya te kola no on na de mama jini mama se ni ko mo ni pata mama na no ni Mate anti oye se nyame adomu a efri juada ekọ no bra Achimota hospital be hia no na oni wonni nkomo no hu ko befa so aboa wo sasemi hu why wo de wo ko Achimo mema wo be kire na kira kwan enti adjuada na wakọ ho na wona na kotena se na de be ma na oye no se be ya enko ha woni nkola no nyina why okay me da CP 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello. Me ba chomi ni abe ma be na mehia ni. Where Matia United. Yo, ba choma mi ti. Pacha free. Barrier. Okay, ma mi ti o. Where Sompa no. Oh, de ne ye de hia. No me de ne jot no mu. Ah, wo de ne ye jot no weed no. Wo pese ujai. Okay, Mate. Ye wi a mema anti oye a kire na kira kwan. Why? Omo be boa na waja because wa hu say ha won. Ya no che ha me. O shase e. Me no mo na fe mai ta. Me tani sama. Na o shase e cigarette no ne weed no shase e hye di say. Me shase a che. Ben fi say. 98. Hey, 98 years any 28 years ni. Any ache pa waware. Oh ma ware aware awo. O yiri nim say wo shi weed ni bi. The yiri nim say na shi no mu do. But enkola no sunim. Enkola ni be ba omo ba kra na bi. Okay. E man kola ni why? Nti wudi ya anti o be kire na kira kwan na next week no wakona ya boa wo ye bo ho beto kra why? Nkakra yo mate ye da se pa. Okay. 0260196064 0260196065. Hello. Thank you. Oh, kafra. 0260196064 and 0260196065. Hello. Akosua. Yes. Auntie Maggie, yankomo yi mitie wadwen kire. Matie mu pa na dadi mitie mu. Auntie oyo ya dana. Ene kire ya be ma. Na mi shira mo. Na ne America ne say aware a guno. Asa gina mabu ni so. Enti e won kire mu yi na yi. On ware e jana ware na on ko ya we bi pretwam. Ube wona egu 3 months 4 months ukoko wa a Christopher aware nko and drugs for egu enti won hia nkyerɛkyerɛ a mode be ma won aware no sɛ die bia won da kintimo na ma ne pinom ekesi kasam be ma ni ni pikura ko na taaki age enso ayensa ko na nsaba enti ne de minister ne tatiki aware ama me no ware ye na aware no mo tumi tuna bia emu no e si sa wo de wo ye di ko wo mo no wo hwe no wo nsia
na wɔn nyan saa ware a wɔn kɔ ware a ɛde ntɔkwa na bɛrima twese kan na wɔhyia so de gu ne yere so na wɔyɛ aha yakayaka deɛ no yɛbɛsrɛ wɔn wie moma adwobrɛ mmra mate o yɛ nso mɛkyerɛkyerɛ wɔn mate mu asɛm ɛne bɛyɛ a wɔn bɛtumi aware adi aseɛ mo ne nyame nyɛ adwuma medase panti maginti deɛ bɛnsa nti o yɛbɛsan ba na no deɛ yɛbɛ ɔba bɛkyerɛ deɛ nti aware gya yɛ adɔɔso no ɛne deɛ bɛyɛ de afa nti next time na ne deɛ yɛbɛhwɛ asuban a edi enya afa yɛ no mum nyame yɛ adom a ɛbrepɛ mu no yɛbɛsan adi ɛho nkɔmɔ hello mepacho me nua bɛ no mɛhyia wo mepacho wo maame Matilda ɛwɔ Accra yo Matilda Accra maame me mo akɔ abo so mepacho Enano medawase, enano ye madum, nami shirao. Amen. Me tell me contribute to our telling me what that before no one sang a crabia, and no more the year no, and Akosua, a new war. Not there, and that may get because, yeah, now, Mamma, yes, but Mammy Pachoban, what you feel say? Thank you, Miss Francio. Yes, I want to me find a message. That is for big chance. Now, Mammy Oban, what you feel say? Oh, I'll cover 57. Uncle 57. And that one no son near my way and bassa. Mate, until you become one some why? Obeka ho asem me da Auntie Matilda nyame nhira bibia bekoye hello me pacho me nua be no mehia ni pacho ye friend Mafia yo Mafia frefi he me pacho me frefi Madina yo Mafia mami ntie wa no pay me problem say Auntie Agi me problem say me wo how be but me anga ta kwa minim se me wo how o wo how ba wo a wuti wo nim se wo how no mu complain the end of the day na my ni papa ni after me go hospital or pantan am ka ta mi se blessing infi eda na koso ana ni ka to mi se me wo our real problem kakra and environment problem kakra and I'm catching them into me. You see, and I'm so, I'm saying you pressure. And you're not brave. Mama, I feel kind of many 32 years. Eh, who's that? And then 3 days, you are mommy and time. So come and say, you couldn't hold a parade. And you're mommy from. Eh, me pacho, oh, Jao, Abapa Jantim, Auntie, o ye peso, Auntie, me pacho. And I'm quite sensitive. Now, to me, someone who did to me. Something I probably could do, I'm cook in Me pacho Mate me pacho janso anti oye Dabi mesro anti oye peso oni udi nkomo be nko nkola na mesro nyabotre Mekia tobu asenati ebe ye program ya Jesu obapa Jesu Jami ya domo a ye sorry fi studio happy ye be so wate enti Jesu no Mekia Jesu o de ma ye be say 10 minutes ye be flow se si a why ye be flow Nensu ye be flow se si na ko esu achi ye be flow se si a Jesu Mate
Mesro, Jesu. Mesro Shankwalano, why? I actually there, be the aboa. Why? Yababua, why? Yabestro. Yabestro to Mesro. It's suicide way, do dear. Oh, dear, yeah, sorry, what happened? Yes, so we are a befro and check right, baby, a befro. I chat 10 minutes, a befro now, and now also so Kakra, a bebwa, Miss Roman Kun Kunquadan, Mr. Bapa, Mr. Ya, in Kun Kunquadan, Muntina, this Sompa Rhapsody, Abba, Moamunti, and into a slow Ubetia, a bebwa, and two a bebwa, Reverend Joseph Safwood to Prof. or bebwa, or no see a clinical psychologist, he means to bebwa, yes, Ramo. Yes, so now no mammy be flowers who could be Miss Ramo or Dauroma. Yenim send him a beer to tomorrow, ya. But solution in Chesu Bekuma and I'll be Kumbi. Yes, someone, Madauroma. Hello. Hello, good morning. Good morning, me Pachominia Bema Ben Messiani. Evan Alex. Alex Referee. What are they? Alex Referee. Yo, Alex, my minty one pay. You are me host now. The solid within a make one. Then I after when the doctor. We are created by God. The Gamu who near the boy. It is nothing what kind of Bible more. And so I will see spirit of addiction. Do a lot of meditation. The body has the Bible no more. I know to now I'm not in the wow. Until I'm not I'm not you design us of one year. But one character I was doing the winner hammy. You know the winner hammy first. Now what costs the not building I bought at the account. A spirit of addiction, the Paul guy said, near me, Pessamy and me, Roman Devil. Me Pessamy, Bonamian. But then I'm Pessamy, and I'm into me, and I'm Penamia. Let it be take. The Roma 8 months of back and the fucking phenomenal. The Yamada account. That's it. Sompa Rhapsody. Na ebrenunti yem fancy na issues na mo de bae no yeni ho anti oyem se issues ni bia obi kan obi se ne ma o kompa em se ba ko bi kan e di kan de ne de by first caller no na o se ohu na ne ho sane no aha enem se second one no so se ne ba omienu o mo kontokwa bato ne kunkura na o mo nko ye ma me bi se ne ba wono so nsanwe wa nom nsa wo no nom nsa wi ade wo ye no ohun kwa won fa so mfa moa ne ba no nti ne yenua ba ye ofre kakra wo de be ma wo mo na ewia ye kire wo kire kwan fi se nipa bebre na privately secretly o mo call how me so de ma me fa we na me man me fa last caller yi answer na me man ti o yemrem hello good morning. Good morning, me pacho wan me shiani. Well that do they do support yourself. Yo did do mami ntie o. I said yes, I want to speak to all of you, and that's it. Thank you. Yeah, that's CP. Until yenti, one more friend, no problems, no kakra. Yen or send the mammy and one more cosa, chese. One also one in the crew of you, home, contoka. And the first one also some was say a teacher need be a honor maintain ye, but I'm somebody a meeting. I know to say. Or say, or far a brandy be. Friend. Okay. And uncle more prepare for marriage. Okay. But anytime bia nani born anymore nani huesane. Be man huesane. Ai. Enti ohun say M1. And now be man no master be. Just on it na che. Usha. Odom so answer. Usha on no et na che.
but also oka na abrante ne say eyodo a odo no ni ti just na ni pon so ana ne ho san na ne ho afo aha enti wo hu sa enti ababa wa ne hu sa no e no atwe ne ho okay akọware foforo a chese but abrante no da so te ho besi na ontimi nware ye aha enti no senka wo friend no say ontie adwumadie no na bia watumi atresi baabi a obetumi enya mboa enti ohu say obi kra ho a bia na ye yare bi so bia na betumi aye hormonal problems bi ni nyina no senka oko hospital enkombe bua no anka doctors betimi ahu say bia bibi senye say masturbation dia ende bia na yare bi ana bibi na AC ewo udi peduam obema wadura ebetumi aboa aso ano kakra edi amawo enti seye nua bema no etia obetumi akwayare se bia eben no mfa ne hawo enkoto obadim adentina anti ya dentina ya na ye den say bibisa ye beko hospital akoka na ye beboa se bia me masturbate ana se bia me no monsa ana se bebre na hu se hospital otimi yesa da bio okay u se ya na dipa no se edu ba bia adwe na kasa no one ne ho okay na watimi adwena ma na sisi so sa situation na wakotomu na afa na adwene no mum e na direct kire no kwan a onfa so enti ebi oho a o se ba so obi kra to be yale yare malaria 3D yare so be sorry say onko hospital akọ je ayare onko so na otititi efie saa nyame amemu a na ne besi na esi enti yenu abema se utia na raba no utia frɛ no ka kyerɛ no sɛ hospital bia ebe du bia obetumi a start ɛwɔ hɔ afei oba no se ne manu mienu ɛkono yenim sɛ de entokwa no sɛ do si ka de utimi sɛ entokwa na ma mo tan wo mo ho kra yenim sɛ de esitie okay ebi wɔ hɔ a na ɛwɔ underlying we no wɔ condition course no wɔ hɔ enti sɛ yetumi ɛyɛ assessment na yehu what is happening a yebetumi aboa guide behavior no ama omo atumi atena fine say enuafo okay it is no gise onye dey oba no say onye dey it is I just oba e ma ye hwe ye ni nkola no dinkita ho separately obia e kasa na yetie omo nsem na ma me no ebra ofa ye fudo eni dioma e koso awo no mu dioma esisi ye eni ade nyina omu nyine no ade de si ye ekika ni nyina bomu a ebetumi aboa ye ama ye hu baabi a ye de eboa no ebefa ma me na ne ba na oso wanom nsa chese wanom nsa chese wo misbehave wo se niema guna ni mo asani ade nti ono so onye de anti nti ono de se already no ye di kan kra kan de no dada nti esese ode no etubrika eko ayaresabia na oboboa no nti we say ka straight away mental hospitals ni nyina obo psychologist ewo ho ready to support nti ye treat medical you know no with the psychological support no so eba but last one there ye nua aba no friend no so best read pa say onya abutre ye wie program ye be friend no na ye de na hia ye hu kwan a the situation no baabi a akoduru na sam na no karanti no say obi na mente ne story na say ba wo de o te na ya warisem uti say e ya warisem there be say bema no this honesty be anyhow and a neglect abem what who said it eti odo afa nkola no baako and I waja fall no ama no
na me tie ne nsɛm na wotu sɛ nneɛma enkoye ensisi so yes so ahunti adwendwen bebree no ɛbɛma na yɛ nneɛma bi a nkurɔfoɔ hu no a ɔbɛfo sɛ bi a ɔwɔ subambɔne anaasɛ ɔpɛntɔkɔ anaa bibi ebi nso a frustration ɛna ɛma ɔyɛ saa enti bɛpɛ sɛ mene de bɛhyia 1-on-1 ɔdeɛ ba ne ndwen sika ho a ɔde bɛtua ɔba yɛbɛ hu nea yɛbɛyɛ de aboa no mate anti oye nyame nhyira pa we ministry we de nyame bɛ reward wɔ ha no asa reward wɔ so Akosua mpa kyɛw me de asɛm no ɛba ewie na de twato me pabo kyɛw psychiatry hospital ɛwɔ hɔ wie ɛhɔ no ɛnyɛ obi a wate ntoma agu nku na so obi ɛsɛ bi ɛsɛ wabɔdam dabi ɛna ɔkɔ hɔ obia wo no bɔne no mu ho ha obia bibia ɛwɔ wabrabɔ mu a ompɛ afa no mu a ompɛ no utu anamo ɛna general hospital bia nso wura hɔ a ɛsɛ sɛ yɛ refer wo de wo kɔ mental hospital hɔ a yɛ de wo bɛkɔ but deɛ mi tai hu so ne sɛ wo ka sɛ nipa ne nkɔ hɔ a na ɔkɔ fie ɔnkɔ na ɔkɔ fie ɔnkɔ because ahai kra me we obi o ho a obeba doctor ebe hwa o si da bi corner psychologist no ọma o oye ya na no wa fa ho no ko wo yesa ye ntumi emboa o because addiction no a health problem na a treatable yetimi treat ma ne ye yetumi so obetumi a prevent e bra obe avoid niema bi ebetumi aboa wo ɛna sɛ wakɔ saa tibia no mu a onko a ɛmfa nhyɛ wo ho wontimi nsɔf ka betumi anka wo nyɛ woni nipa ɛni nkita ho sɛ ɔyɛ wo sɔfoɔ sɛ ɔyɛ oyere sɛ ɔyɛ wadamfo share it ɛna bɛsrɛ adwuma mu mpanyimfoɔ ne adeɛ workers yɛne yɛ nuanom ɛyɛ adwuma na ɛboa a ɛwɔ sɛ yɛhwehwɛ ɛde boa nipa no yɛtibi atu ɛho anamo enti kakra mɛka no but yɛhu sɛ ɛnyɛ yɛne honam ne mogya ɛna anya enti yɛyɛ kristo mu deɛ no na yɛyɛ honam ani nso deɛ no na yɛaka bɔ mu na biribiara ayɛ pɛpɛɛpɛ enti nyame enka ye ho another time yɛbɛsɛ no bɛba woyɛ counselor marriage counselor nti yɛba bɛdi a wɔde nti a wɔre guo bebree aba no acha 3 weeks time yami ade boy bɛsɛ da de waba na nti a wɔre guo bebrebe aware mu pressure aware mu frustration na no nso yɛdi ho nkɔmɔ na bibia akɔyie atiefo anti oye ne yɛte ne nka Achimota hospital no eti ubese wo hwe na anti obi simi musa so pese wo hwe wa kira kwan a omo be den na omo aba omo frɛ yi omo tie wi omo mra Achimota hospital ana wo number bi ade betu dwa ma omo frɛ wo okay oba Achimota hospital ho no ebeye very simple ama okay but say ope private service there okay e de obetu bi afrɛ okay all right. Because you were consultancy or what? And on the private consultancy. In the hospital, okay. And the Sunday, holiday, Muye Juma. Okay. Ofrea. Now we book appointment. Okay. Na waba. Yama direction no cry. Ye best send the amount. Okay. Now we follow no aba. Okay. So be so on pekra se. Obeti hospital day. Yes. It's consultancy, ewo for obia of full say media. Yeah. I don't want to go to the hospital. Because I'm a private or no. Let me have a consult ho. Obet to be a consult ho. Ye training any idea na ewo ho. Ye empower nipa. Yeah. Emma ought to be ejina ye. Okay. Enti ebe to be the consult no number na to yes I be to be afraid yes I don't know ye 0503 0503 030 605 sure yes uncle Bim 0503 0503
030 030 605 into from o friend pona ebia adwumenti yentumi ampeke a yehu base call no pe e be throw back okay mate until we to be so eja WhatsApp message so e dey at home okay that's all that's atiefo anti oye ne yete ne nka no mo yie die nti ne aba o ene ye be hyehye madwene ne matenka mental health no a big issue pa dem fa ni agro etiena me gidi say addiction bi mpo ho a wo hu ne wo beye wagye atum say eye yare na wagye atum so say eye treatable anya bia no wagye atum say de wo fa mu no eye yare onfa ne ma bi nyi wo ho ano ene wasan so agye atum say ye treat a ebeye ye wo hu betimi atɔ eye abotre etianti oye ono anso na ye CEO ede Mahanua Clinical Psychology Consult wokɔ hɔ a wobetimi anya private session ne ya show ne anya ho abotre kakra bi na wobetua de am wo mu na yen show na adwene mu yare aware mu hawa benedie sikasam abamubuo low self esteem ne nyina ye hia moa na Hanua Clinical Psychology Consult omo emoa wo ba okunu unia wo yere wo baby ko ne ntufo ne emoa wo ye hyehye wadwene no emma wo therapy ankasa na wo hia ye fem Akosua ko abaju betimi afem Akosua nhira na Sompa ye client service line no se bibi ni na pese woni ye di nketa ho a eye 0531886216 mesemo eye 0531886216 number no mama me hwe ni ye enti Sompa ye client service line no e wo ho a me de betudwa a won so pese woni ye di nketa ho bibi wo ho na won te ase wo pemo bi a na yenso yetimi aboa wo your line here 0531886216